glaube ich. Ja. Wenn ihr nochmal den Hintergrund aufklickt, dann gehen wir sonst zum Treffen. Тук се возеше много количката. Тия якната таква дречлива. И сега сега тук нека да захани, за да му купат нещо. Вие над... Вие не се видел. What are you doing? Are you... Бреките конфликт. Колко е конфликт само? Толкова е и месото са месо да купиш нещо. Не, да фигурки. Ja, Schwein, ja. Колко пише от синята долу? Или синята що? 5? Genau.
5 euro. Bratwurst, 5 euro. Rindwurst. Вам трябва го пише, 8 евро. Айде да запрошетам нещо ги купим, бързо да ядем. Kommt noch eins? Ты кури. Ты можешь со мной покурить? Нет. Так буквально там. Или сакаш пица на парче? Todo lo que, y todo, mira, la iglesia queda aquí en la dirección. Сигурно. Лemme leggere che non O dandik marka bu arada. O adam demişti ya almayayım bunu. Denedin mi? Nerede denedin? Nasıldı? Meltem helal olsun sana. Dosto. Çok disaster dedi. Disaster dedi. Hemen de sadece rastgele Мене мириса на цината. До пятого. А до двух? Da sind wir doch gerade vorbeigelaufen. Ja, aber du wolltest gut was.
Ach, Jörg, jetzt bist du leid, aber das ist eine ziemliche Freude. Сол, Петевра, со... Леле, секаде ли вака чуеме? Таму Да. вид на куканчите. Сол, 5 евра со чоколадо 7. Така нешто беше. Или 30. Вие ще висят сърцинята, он да ги пишеше по 3 евра. Е, много Abbiamo deciso la rampetta. Der Max sind 30 Jahre. Gehen wir dann weiter schon. Geh mal schauen. Der kann alleine jetzt. Der kann това беше там свинчко, не свиня имаше. Ами как ако ще видел само на Розмак имаше на жар, то не тоа тракалото, само ми... Да, ама не беше тоа, не пече там смисла. А? Има? А, по цялото. Сликни видео. Evo. Много е това. Ама и това е исто Кое? къбас. 5 евро. Що е? Буце е къбас.
А минатиот пат кога земавте тоа јужишко какво беше? Ете. Го гледам се, па само тоа е стек, тоа другото се е крв. О, Боже. Oye, ayer le dije a vos cuando me marcó, me dijo, И овие ги купуваат многу од кромпир. Вака целата улица на тоа. Така што и летоска. Па Jetzt findest du hier nicht. Nee, ja.
Ама оно почва тие плачка му. Ајде, дојди.